Akbar. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mr. Chris with Mr. Chris from England. Mr. Chris, jangan lupa subscribe. Yep. Subscribe, like, comment, hit the button, share. Jari. This is the man with the thunder fingers. It's excellent the massage. It's worked perfectly. Wabarakatuh. Sama dari Petir Depok di channel official Mustika Dijago. Jangan lupa subscribe yang pencet sama lonceng warna hitam supaya tahu updatean kita setiap hari. Nah, Bapak ini siapa namanya, Bu? Lufiansa. Bapak Lufiansa dari Kukusan Beji. Nah, beliau ini sakit gula juga tinggi ya. Terakhir kemarin 500-an, stroke juga beliau sebelah kiri. Nah, ini terapi pertama gimana, Bu? Kemarin, Bu, tremornya gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah, tremornya sudah nggak lagi. Oh, udah nggak tremor lagi. Udah bisa ke kamar mandi. Apanya? Percaya dirinya lebih. Oh, percaya dirinya udah bisa ke kamar mandi ya, Bu Haji ya? Bisa wudhu di kamar mandi. Bisa wudhu kamar mandi. Alhamdulillah. Bisik malam. Kaki gimana kaki? Entengan? Oh, entengan, alhamdulillah. Muka hilang. Oh iya, mana bekas ya? Lupa saya. Oleh, tet. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urusin lagi, Pak Haji. Urusin lagi. Tet. Oleh lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa warga Kukusan di subscribe official Mustika Dijago. Nah, Kecamatan Beji, pokoknya orang-orang Beji jangan lupa bantu subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.